Sawa. And I can see pa. Mama think I was our first question. Now other into now, only other man they've joined you will be a papa now. If it's a separate pet, must start it. I would enjoy. Let's have a talk about some good in Massy. Mammy, wait there. Nanke ye fiaste. Lemon assembly shot there no. Just blessing. A man of pen and him go stand up and this up. When the enemy me brother. And a pen and him go sue. You want that one kappa? And a pen when you go then I am yadu. When you have your pen. Suddenly. Only me brother and simply tea. Oh, mommy, brother, whom palano. That your friend just blessing off my body and she better in Namiante. Yes, friend. This day in funny brain for me and me move back for Fred Wampa. And one more man and lady me brother. To war, a boy man, I would say. Time I will break and then will break more brother and enjoy his blessing breaking, you know. And I move on to me whom Kalana and I said, yeah. No, my new Palano, just that your friend imposter of the song from Palani Beshani will be big catchy. No, Palani man said to say in Palani by the bay. Not ever do the cry and friend on fun. Let's say Palani fell out for more so. The moon office did the more means it's me from Papa with Anito. Or do you on back? Who friend if you man the next thing I bet the window? Who friend if you man call it the on power? Okay. Mommy, it's your casa. Okay. Okay. They know there's God and they
perform. It's when you're a month on control. I can't know. You're not talking about you're going to go the first one, their papa, second one. And the another one, they're going to tell the chair. Second one, they're the end of your bedroom. It's a very good don't want Palapa, Papa, who wants to go back. Why is that doing the Nina? Nina, your community, or so Nina, your so then money, you're going about putting money to the sale. Now, I mean, I bet Mamma says a mouse and then your gripper. Says I never might have joined away. Oh. Oh. Tobo sister West Tobo. When you buy it, I say, it's when they are final one, not just say, one shall have special good joy is blessing and must that will know or no or penny in was here. Yeah. I'm wedding around war, yeah. Mammy Yawa, Yami Shire, that's it. China, man, I say. You now so did the old mama. Yeah, that's it. And now, oh, your sister Penny, and now so now did the chair now, yeah, day. I'm a sister Penny. You, Matty, Obama, yeah, that's why. Maybe I'm discovered for Europe. I come a bush for Ghana. No, me used to tap send. No fee mobile money transfer. Easy, convenient, fast. And sounds so free. Won't you share? Me discover map tap send. Intienne. Also download the tap send app. No, ever mobile phone so free. Let us see come a bush for Ghana for na. Tap send. Papa no. And some chagu ewo social media ye pa na enim se eye Grace Blessing issue no akwakoda kra na so ejinamu den ye hwe ensem a ne nuaba e de abatudwa na se asama social media ehuru ye pa na abadwafo ya tenase a edi nkomo twen ebre wo ho so no ma ekoso no in fact ebisi engwase ebisi be mananya de ebisi be mananya de wo so adwen kire obetimi de aba abusuan tap send asoyasene GQ sound also asoyasene ana Royal Hawk magazine so in fact almost asoyasene e wodumadi eso abujafo atenase ade nkomo twen ebram pacho yem makọ about the party so ejo so pa so the yen share eye Grace Blessing issues yi nenim se eja anka bibia akoda nanso no ene nuaba no so no ade nsem braba betudwa kwan nam so ma DNA test no e ba bontene nsem e court de nanso no DNA test no hu nsem aba betudwa se de nuaba e kasa yi no wadwenkyere wo ho ene sei ajo me da se me fa konya we na me chia de party fo nyina se abrene no nya adaje ehwe ajo mama starting free to say bia oba ne bema muja ya ware na akola abemu a da bia me kasa se akola abemu sana munyaye odo moja ikura na because of akola ninti ente se moyaka
ese se mumienu se bia di akola ne wona ho no 7 days no from Monday to Friday obetimi awo ba na ho na weekend akola na timi akodi wo ne papa ho senso say ye ne papa ho na obewo from Monday to Friday na obewo no ho na weekend no akola na akodi wo ne maame ho enti sa na eba sa the onya akona obehwa akola no ubrewo akola ni di onyinsa den wo behwehwe ne maame a no behwehwe ne papa na eba ne sa afa nkwa na wo gya wa adwen se ba kutimi mos na ya ema na ye try say ye beje nkola na ne ye protein nkola no oh papa ye say ana o maame so ye say eyesa akola ni benyi na ohun se nye sa anote a wo etiu nti sa maniti mumi anu se ba ne sa make sure say mumi anu mo ba che se we bedi we weekend na we so e kwa we holi mama sa de no emrem nti sa emwa na back to the question Joyce Bresson ni aba na se de kuma me to me no me hu ne se ni kunu na anya ade ni enti ameka se ni kunu na anya ade no as ye wo word bia ya ye so odo ya ade a odo de ye de na so odo san na afi ato adapa e na afi nso ye ka odo ni ye ka like I think say me say so obi be pem na o ka twa me say like me nya ade me o ka like me ti ase ba ka twa me so odo me ti ase odo betimi ekum odo betimi egu wani ma ase odo betimi asewo odo betimi ayo niam bebre but like mama use me bani papa for example not that time no or use word be mama say like sorry you know you are my slim shorty I like you I like Mr. Jodotre I didn't like me dey me pay like you like they like me probably obedo me I was like that time no ka say me so menti ase am pan so me niye na me say no sampa me ye bone because nanka like and me choose like and kenya na me ne because me who say me pardon hey I love you you know say na me nim say love kum me nim say love to me go animu ase love to me bro like to say love to me ya woni ma ensem fata but we can say I like you I like everything about you and kenu mo ye because like intimi kum like intimi go animu ase like intimi nya wade a che so obi bo hey na wo kwa no in fact Joyce Bresson ne kunu no anye ni ye because odo a woman no enu ti no di gu na nimu ase because so ko like na nka me nye sure so be gu na nimu ase sa incident we no nko na ato no da bia me ka se ye ko oman Ghana ha ne ye hwe e bia ma awale enu wo man wale mostly first born enyo mu nyina na ye omukunu no mo de mo pa mo ncheke wo ma ti awale ase muslim ma first born for no enyo mu nyina because obu ha wanyam wonimu se wonyem ye wo ba bi o timi nyam no onya na menses no de akọwa we ye wo bi o ha o se ana me ba worry de ana de na me nkote ba ko bi na afa mi wi ana majai e bia to me no e bia na sa na happen na oyeye enti sa niema ne ya de a first born pa de se ye ne ekoma first born bebrenya eye okronkron de ana ye wo bi o ha wo ba continue but this issue no wo sha was the first one ne pe ana ye nti either say wo wale ye no nim so anyam ana bi ko mu ana say onim ana e bia ye di ka hye wedding da na nya menyimi nti me be da me be ka che me busia for some na ana say me be anya na ma me face ye tuute no me nka say e bia no nim so anyam ana bi ko mu ana e bi so a wonim enti wonim no e dia no be ye odi akwa ebia okwa nso be ma ne nada into obede hu e basa oba wo so ye clever say then you will never know you are pregnant into e bi nso a na wonim ana ebia busua be bi ofiri mu no ye nwale na wawe ya to no wutimi nkasa wonim nti abomination wa kofa be ene na me nkama no ntumo na me fa wale sa na ebo me wale wi a ya me ye na me de me jai na matina me kun hu sa ene ebetimi aba say eno nso e ba ye into Joyce Bresson kun no ma wawe amonya atamfo so dey amekan no enti ukọ ya ukọ find out no papa mompa wo so wa friend na kuma na speech na me gina yeah wo so wo friend no several times na won fa enti I think say mo ni fie asem wo kran kenye phone so enkomo because hwe ya won semi wo ha ye phone so enkomo sa asem wo enye phone so enkomo friend no ana
ofi bia my friend I won't fa enunti na my dem na ba na when you enkomo bi me pesa me nundi e yade ehu hia papa what not to answer or no say yam pa wo ba watching no be make sure for be kan kwa we bia wo because oba we ya de na yenche wo to me twan no but wo chi oba wo be make sure so do batena ho no come from A to Z oba ku ni na it's Mr. No e ho no wanya de so wanya de say ode sa de ne test na ba bonti it's in ka ho no kwa we even wo S ne ho e bia say na ma find out sa akola no me ye sorry me be fa akola say me de o mo come on man for man because na is me trimu me prekesene na say na me koye enti we dey besrawo me pese mo nka no kwa bia nkyere me koye DNA no ye si akola na first one enya me ba na me srawo ho aba no kwa bia wo mo no be ka cho bia say hospital ho nso mo ye mistake because DNA ebetimi a mistake or machine bia timi happen hospital bagana ha wo mu ya mistake bebebe ba enya me sa na ye no kwa we a enka say na eso ye na mo pe unsa asamusi a why confused wo ne awon ye asam me mo hwan amane me ko kan cha me mame ana me kan cha hwan wo hu ne won ye wa ye ha nti ho no pawadafo bi a wo trust na wonim sa asam wo nya de obeka chiro bia no wa friend no esimesi say na me ko find out yes me yere say first one anya me dia na me nye definitely wonim nyansa nti obechira wo dia wo be ye enye se wo dia ba public na office wo Google choice won na say wo ne nkola ni nyina wo ka hu bi because e boni e wan di ne e just rest kuno just brother just ye se da mo e ye ne kuno ne man nkola na wo gu o mani mase me de bia ya me ye bibia nkola ne da che e bia 10 years time 20 years time e die ne besi e bia no mo pe mo bedi online ne so I no need you it's Mr. No a holiday entwe abusia na me kanfo eye 1000 eye quantity a ye fa so send sika ba fie se wo abrochman wo Europe wo America Canada wo ye adwuma na se wo send sika ba fie di a eno ane 1000 wo dia ne se ba fa phone wo be corporate no wa download wo bi san se o promo code na no bo Adepa TV promo code na e de ahye wo bo hye ma pe e se wo Europe nko ade a is a €5 who American there $10 na say what you know or free at the mouth na say o send this card be fie so a e free of charge o tua hwe e free onyan ba bia say tap send na adomo sa de so nko bi asade abadwa so o mo ye promotion Christmas yi edu so say promotion o mo ye no betum awe ne iPhone 13 in fact and open iPhone 13 dia make sure say o Europe nko ade a bo follow tap send umunya bi e be che obi free sanje the issue enye no nko no ma bebre e de ka ho enti promo na omoge no fa ho hyem na won so no ewene na edi adanse e pa enye no nko GQ Sounds omoso aso ya se o ye program me ka se Christmas ya ikomi program ho do bebre na e be koso enwum papa de eno ane GQ Sounds ombaba enwuma obo wasum ayo de dead enyibo ha wotia na ese obo na ese onenje GQ Sounds se mobo nyum de omba so ana se obuki wo mu so a DJs mienu pepe na ko da ba program no na ese ba konkura bre ana se ba ko ni ha DJ ba ko wachira obehwe bibia kama obo no so ewo ho no ana Royal Hope magazine so omo so da kire yense na so so ka kire yense second edition no ba so into so person boy just dey on the wura no ane Royal Hawk magazine in fact on be sisi ayo bia kama ewo jumadi so make say Adepa TV ye fa akonya so achia e maame fosu a maame fosu a che opa Chrissy ai vache me anointing papa Engusa ne yekese engusra ye mane nkoi ensem ne guwa dwa so no be me na be da se arofo e no won se de bia mo hwe Adepa TV e de mai yesi ye madua no emomu nyini na enyina ana ebehu abakoro enti abano na aso aduru so bre na aso na obia ehu abakoro aso na enka eye den na obia wonim nyame otu nyame honwom asem se ebesi yesi ye defendi a enyeye yesi de no kura no da no se wan fa anto a efri to be ma no se o hweye na eniema bi nkoso enye se ofiti ya ebe na akwasi wonu oyire tu ho abakọ akoye oba DNA
BBS kura nkoye de ne bet obehu eniema bi a akoso obehwe akura du sunu no ba akura di asa won seme etu be check ya be man wo doubt ena okoye DNA no ena okoye ye nsusu no akire se ne doubt ne ye no kura na ye ne ba ontimi nko Joyce fear because asam no court enam nkola no ho ni to mo court wotimi nso ne nko ne fie ye nka asam ni wie enti de obeye ne frɛ enti ne kwan so an se okoye a DNA prove your friend say enka bia obefa se ne nya wo fie kura ne ka meba bia nka ye nhia ne ye ni nkomo o se wo frɛ wa amfa asam video e frɛ no so frɛ wa amfa se wa amfa dia asam wenya asam kitu akosi betimi dia hye ho ekum sunsun ekum kra many aware be about 10 years ni ye maya miensa first born nya media say ban so kura nka me friend abona mane so wonfo wo ye nipa we all do it definitely over catch that third person say this is what is going on na ye can say ya mama fa wenhim hwan ne wadamfo definitely be man ka say na damfo na damfo so ka che so wadamfo na sa damfo so wadamfo na asem na be say it who did this our best friend no why ono so wo bi aye ne best friend it is a wo ka wa asema hwediye nipa woni ni di won kobo asem we mu odu etinya best friend asem emu ya busua na wo sanka wo ka che omno omo tena sa e bia maama ne papa ni apanyini bi se na esi best friend why dear best friend best friend dia kwesi wadamfo no so wo na damfo a ono so ye best friend wo ko ka che ni ono so ko ka che no it be man mistake oye ya no asam no so asam ni mu odu entina ontumi nka obaye anka mpesa asam ye kan boko yi nka me fani so amfa enna do ko ka che no so na asam no eso emu odu ona wonim say Joyce so ye star all kind ebetose eni so no so ko ka che ni pa fofora ena atose abetose ya ma wiase nyina obi ati ama wiase nyina eya ni wiase ma Joyce blessing mamu sa osa issue se eyewu anaso de mabim sa muyenum mamu sa osa se eyewu na sasem we efa ho ena betodwa ade adwene be wotirim sabre oba no me ka owo oba no se abetodwa se bemen anase abofra na no be man dia no enye be man na woni na war ne dia sa na abetodwa wa ade adwene be wotirim sabre akwasi se na wonim dada oba bia so oba bia de nim bema woni nanyem that Joyce akwa na nya papa dia wonim dada na won se Ghana haye nta anye se me bema te na ma wo mma na kwa die ni ebe den kra ba wa adwum enti na wonim se beba sei ana wonim se aware guo no ne ba ya ede niema mfifi mu ya ba yo senka omoda so te a nka we ma wono yire ti aye den akwa die ni enti omoda so te nka we mbeta aware guo no ebia mentimi ho ase bi ukwa wo mantem bi misunderstand bi course bi ena we me star we me say ena was da bi me ni obai kura me check ya akura years ya any years amene just tena ya ebetumi aye say akura kura won same enu na akofa we nyina ade aba enti senka Joyce na begin unim sese akura na nya papa ne ba e was say eni kwas e was ka we de obeye bia ni kwasa awale ni gu se na onim se na oje se me so se na Joyce nim se dabi ebia DNA test ebetumi abem yes ena make se na onim se empo akura ne nya papa ne ba dia ne wo eni kwaso ma wale ni gu da nie ne wo se nka wo ye nie emfa ho ene de beba se be ma no kura ehye wo so me hi a akura no tida wo de wani ato se ne be ya akola because ye say eni gwase ku nsusum akola no ena obi ya akola no se papa no atwam se akola no ne wo so akola no ena isi akola no hwan akola be ya just blessing ba no akola no wan so ni ye ne nkura nyina fa fon okosku ya na nyame ampata obi kura kwa kra no onyini ba se 9 or 10 or 11 years die na ni afie bi ko no kwa fa fon enti obekọ ni atwere ne da ho mama we ye kire sai oti ase mama di asem na ekoi enti se wo bad wonim se akola no o first born nya wukunu ba se be ma ni power so kra tena wale no ho umaninti because what your body be asie se wonim pa se Joyce nim se the first boy na nya papa ne ba akwase ne ko se ko bra ne ho ase
wɔtena wale no sɛ me ba yi nti papa yi bi de bɔne kɛseɛ bi asie no ɛno nti mɛtena se ma kɔva me ba yɛntuo me ga nwane mfiri awale ase because awale gya yɛ no na de mfimfimu aba awale gya yɛ na de mfimfimu aba ɛna sɛsi ahwɛ ɛno ngu ase sɛ ɔbaa nso so deɛ sɛ wonnim nyame mpo na akosi bɛma ɛyɛ DNA na kyɛ sɛ akola wonim sɛ ba nyoba wonim agu ase no korɛ I just only question. Na when we talk of gospel musician. Oh yes, na ebinum nya kasa ne ye ka. Ye nuanu yi. Monhwe. They say I can't even fight for you because oba de me de ade a bichiri ni adwamammo. Not to talk of uba fa wukunachi. Abeda na ma fight ama wo. Dabi anim gwase kese na ade about the baga na manyina hwese onua ba no o kasa odi gospel omunyina mpo ate enye onu a o kasa yawo so se wufu no wanhwe ye o kasa a wonwe no ho yes ram ye nua no ma mo ya ma mema ne nsem o mo kasa Facebook bi anya mema ne ma no eya ye no okay yes ra wo se wonnim pa se wo ba Facebook enye wo kuru ba pa mu na ka kire no enye saa so abro once net na wale ne so mumma nkola no mefa ohaw ni amane mu enkola no mefa ohaw ni amane because awale no gupe akose ye enkola no mani mu gu ase akura yi be ye am school for hey have you heard they say your father is not your father be o say de o say da nyansu sanso bia onyini ba no social media be da ho saa ma ono so abenyini ama ono so abehwese mama nti wo bakura busa we ya obeyi ano se na nya me papa ne papa dia hwan na ne ba ne me asemo be ba oso GQ sounds maso ya sene na ye mame adua ma ofusu Royal Hall magazine so no in fact mo so aso ya sene e wo dwumadi eso shodi ye hwe se eye wo a edi adwe ne baba otirim sabri efa sa Grace Blessing ensem ya baba tuni se ye wo se no kure se ye no kure ni nyina so de agya de benenam social media ne ye ka bie edi adwe ne baba otirim me da se ye me na se mi nimu dia ene men kama no made because meaning but se minimu dia minima why not me komi kuno ne hono makoka achire hey sabra bra situation we say two ten bia no wonim e no de nyam ha ajo e ma won amen kanjo e ma ye mistake me meti ha minim ya me hunti kasa e ma yetimi ye mistake papa pa sha some incident we ma menka we me and my sister issue of Ben me and Kasa. That time na me so ba me me course. No me the guy na net. O Johnny Fifi. No Johnny Fifi no. No okotena ne guy enchen na danfo e guy enchen. Na danfo na de no kotena wo ne boyfriend enchen. That time na be ma no e ko outside no ne be ma na da. Wo ne be ma ne da ye no. E na boy ne say in fact se so on free ne ho. Enti sa one thing either so na ne beda and also be free no ho and I say and then me madam for na de me aba wo say me because I can get no so na ne ma minute gan is usually fifie no wo hu ba bi on continue that for ne trust no no de ne koma and then your friend na for ne say na wo ni o boyfriend say wo ne me ba ye o and I say o de bo mo de amada into otena no me make sure say me ba bi ama wo no wa ye de wa kotena ajo pre na fo nya ba bi obetena nti e ba ne sa na jono pam girl ne si abonten ama jono that day na jono oso da honom we enye so obi si me say that day na oda honom because aka me smith me anti nchen oda ho na jono na osi ohun se akonfo sata mo bia ma be wia ne ma wo moko nti ohun no mo hunu nti unsa conference pe ohun a wo try ya so mo pe agbayo na kunu that day na jo wo hunu dimrika na wuri window net no so kobo no so ndo omie no oso omie no so ke enya bia mi na opa bia na ye de me ya no na boy me twi ni free window nim edi ni si dem ho e no mo lock ti boy ni so huns and robbers fo no nti that day na jo no so ke enya two things say wo kan na ntia oni choice ene mememfem oni girl ne die oni girl ne die na jo no and a boy na dan for na man say na wo boy ni ja mi o ono sisi ono nso ni na boy ne girl ne ni jae so ni jae set na girl ni nyim no nim onyem ye no
ono ni time a onyam ye no nim say ye ne boy na kasa de ana so ba wo ye o try ya say oni ba bi dentin ko yin say no wantimi ana ni ono abese o say fom aduane nyina no sesade onam o da jowru na okoda ha o de nam abontin sa na nyame ya adom no de wo ye wo de boy no bi ko ka kira boy ni say me hu ge we ye o sa wa wo ana sisa anya na o calculate ye no o mo kira ne manta ye na that very day no boy ne boy ne die answer nti oba de as o check in a menstrual cycle no to mean say ye guy and the boy ne e be fa girl akola no de ne girl ne e ko US ana mo find out say die ne be mu no say na girl ne nye boy ne de nti say ofra girl no me ofra me and I'm so nti say ye nye de girl ye nyina ye nim say nyi se no so ye ne boy ne dia enye say e bi obi si o nti we so e o be kan say nyeke say wo hwemu ye pa na say ene kure say e bia guys ne ba no say nye ne papa ne de joy dia nyeke say onim yes nti when e sa incident bia e ka ti see e ma e ta ye mistake obo ho wonim obo ho na kuma mu nyankopon anim wonim because utimi benya obo ho utimi nyam utimi nya o menses all right now we down menses ba wonim nti bibi sa na obi no koda na bi ono so wonim sa wonim o na no so ne wakoda nti wo be den no nti ni nyina ya hwe yie sa wo ba de wo ba be wawe a make sure sa wo be chon wo ana obi nyinsem bi obi a wo nim sa wo sha definitely have sex na ebe mu chungu free enti na me ka esisi say Joyce Blessing ne kunu asam na nya ba bi some me any Joyce say me nimo say me nimo kana no thank you Oba I born talk for mama na eja enwi allow me to talk because me nkasa akese because of the time ebrenti mate mama nchire odo ene me pe wasem Bible says love is not selfish. Odo nye pesemikumnya. Ye kase obi pewasem or pewasem only feelings ma. You can only marry someone you love and the person who loves you. The man who loves you is the man who can go or be rejecting all the women and marries you. And you don't go and get married to someone because of so pewasem. If the person doesn't love you, ontimi nwale. Because although a broad or dosun or doye kesiye aware entokwa wom it is a be no wa e be ye den se be me warne no was kan no onisika was de misika obabesi amhwe no you can only do that when you love that man. It's love is very big. You can likeness they will be happy will be awesome but odo ade a eso e say Jesus Christ say nya odo yanka odimi ma na o mewu it love is the most important of it. I want to mama correct mama so men come there say Yesu ana ni odo obi obajo yenti memfoi odo Joyce Blessing na yere so no mo na ada ni to kwa odo tani to okum memi ni mo bi a menene ewo ho a no odo ni emi ni edo ye ho nti odu ba bi ofo aseka nso ko ede okum ni odo enye odo that time na odo it's not love. Nobody will kill someone because of the love. Love can kill. Odo no sadia obeku but if you love someone you can never kill. No. If the person stops loving you, that's when the person will kill you. But if the person loves you, no. I don't care. No. Love is the greatest of it all. Udobia wutimi nkunu da. Adise odona sa. So udobia you can never kill someone you love. You only help, pamper, make sure the person is safe. That is love. And it's because you don't know how to control your heart. If you don't know how to control your heart, and you're thank you. Abusia ha na den komo twe ne besi entwa so a be di akire sa enkowie na ja ensam so betim radwen kire e de aba e wo dwumadi so Adepa TV na sesi adofo ensem de e koma Christmas basi ya na isi obia abobo ano obia asiesie no me ka say isi tap send e de promotion mi ana say promo bi de e de badwa so de abakra dada say ye hwe sa na montui na promotion o moye no betimi awe ne iPhone iPad take it make say obi wa person obedi Christmas e wo man unya ska be twa take it
kan akoma to ye tap tap send be say omo twa ticket aye e de amount o de ane so bo follow omo instructions no o de ane say obedalo tap tap send o ade meka say Play Store no obo ade party promo code na e de shim fa so send this car e de blafie o de kakra bi abenya bi send de blafie e be no so omo to akrade na so what my we ne take it no there it me da blafie iPad iPhone 13 na manfo ni abere Ghana fo ade hye bia ni abere de so mpe iPhone 13 no wo so benya bi free tap for send for no say ne enchen ahno de nkomo twe no AC bedi me am de bra from akosi adwuma bit ma from agio manager ho e be say hye bi am award party so yakra mo